kali mah. Menurut aku cakap kasih tu. Bones. Kita bebek kafe hain. Itu komik itu. Kita burung kafe hain. Asa ka menurut kita nanti itu. Ay, ya. Oh, ami tu ah. Tu ay nangaya bae kami ya cakar-cakar situ. Aya lu tahu nih pi kata mi angas nga mawa isiangkan ko. Jadi ya isisiyo kat mah. Cara mga aplikasiyo. Oh, mesio itu tama. 10.000 harian na catepa. So, isi siyo teko? Ay, anak aya ami tu ah. Tu ay nga bae cakara angkay. What? Marama kung isisiyo kat mah tong isisiyo kray. Ngancenga. Oh, enta mah. So, tartengan centa. Bo, mesio siyo itu kita tadi. So, isi pesan kali nih. Enggak, ya nak kalau isia 10 tepakat temai, aya 10.000 pe. Lalu, kong kata cen dikembalin tong bom teh isi ko lema tuh, asa. Enta mah elo langsung isi kata oke. Aya tiong de keluar takka. Maksud gue tagak kutong jangan tambaru ketite me keluar sangka. Ngene gitu ta, nak asa apa? Gani kita ketemu tuh Kabar katong itong baru. Mati ko neko ito nga isin si Uho. Mo neko ito nga si Osoga mo. Ay, keluar sangka guys ya. Cek kak diskoin. Go, deh. Hena siur bekasu. Oh, nana, maka 10 kali naik nunggu. Oi, senang borat sama hawa guys. Ay. Mau tahiyat des, ngobas yang kali ka. Ulang ini. 3. Ay, mau tahiyat des, ngobas yang nasi olikat. Ma. Wih. Apa tengah? Asik pa kaget-kaget tinggi tuli, pucuk amit ku ako tadi. May kami bisa may. Pada keluar ang kasukutan. Oleh, ma. Si monyet keluar. Kah? Syukur ka temah, weh. Musik tong 10 tebako oga. Kali te bae la tata mau bo. Siyo mo nya kitu siyo kerta. Asik. Ma. Memang si sial tuh itu bang mai ikat siu kredit bu. What? Anak kosek mau ngaji atas nama bapak aku. Kita masukkan sama pulang kulit. Besok keren. Ayo.